Hai menaza ting coma I awang riame zai na mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Main ke zisru kumchang na jangkai kana mamai chogu Zeme news man sa ina Zeme ko na hai na hangya lagai radle. Zanain ke Zeme nge kumchang na jangkai kana haramai ga Nagaland ke war environment de khangi dile jaga chele. Zachi war environment de khangi biga Nagaland Peak district ke himbangji sapling ka chebe banglak naria lingai dile jaga chele. Zachi ke war environment de khangi biga Nagaland go chief minister Nifiru ne saja zai pane regret to ga daja ani hai mana ring ge himbangum je ring dak ri je hege ri je ring rahanga nango dile jaga chele. Zai irun mak ja Nagaland go chief minister Nifiru ne saja citizen le na ani hai mana himbang banai ting kai ga na ring dawlak le ka chebe ning daw kham rahanga nango dile jaga chele. Chipo jigana ani hai mana mbang rama ling ki raja himbang pirmet leun chi raja miba mamigu colony ning ramdu biang chi raja himbang ramsdu ani hungra hangya nango dile je Nagaland go chief minister Nifiru ne sale je iron mak je pana go Twitter ge tweet ga dai je hai mana je happy war environment de dile je ka chudile. Zai Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne Nagaland ge Naga NSCN IM je India government center me je Naga peace talk Naga metisi ira kampo be solution ndege mpau rab ge Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne leje mpau ha go leje ka chule. Zai Nagaland go government me ne Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma je pakaning be ibji ge nai zai pasam ria ibji ge Naga peace talk Naga metisi be te rahange kampo be Naga go solution ndege mpau rahange kura idle je kugai be biligum je Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne pegai be dile je ka chule. Chipo jigina Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne Naga me solution ki ben dege zai Naga peace talk dege chi disi gai ne je Nagaland hanglu je tati be chai ka ka chumu ki dima ka chebge Dimapur tai gena core committee member man je daw je chi Naga peace talk zai Naga mu solution ngora be ndere me je chi disi gai ne je daw je kampo dile je ka chule. Ani hai mna chigara hange ile Naga NSCN mana India government center me 1997 kumge aija Naga peace talk jam pochu dikule jai iron mak je Naga NSCN mana Indian Army message fire kaibes du 1997 kumge kaichu dikol dile je ka chule. Ai po changena government of India mana NSCN IM framework agreement hange kumchang na ja kremnge kumge sign te ka dai le je sale. Jai Naga leader jai NSCN IM go leader jai core committee member mana sa ja aija Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne maluka Naga peace talk jai Naga solution paudai rabge Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne pau pa kai le designa pane chuna anui lung ba ba entire region go je greatest hero changule je ka chule. Jai Naga NSCN IM leader mana sa ja solution paper maka Naga go flag banai constituency ja chamchei je paper kai ra le je ka chule. Aija Naga go flag ja constituency je paper ai makti je na solution du luma ko le je do ka chule. Zai Manipur Impal ge Nznain ke Zeme nge kumchang na jangkai kana antangmai ge bomb fok pa ka dai dile je ka chule. Zai mara sam pomne sa ja aija Manipur Impal ge bomb fok pa ka dai biza school Little Flower School ka chube Manipur Impal ge bam je te siara hangena bomb ja kai ko le je ka chule. Aija bomb fok pa bi hi je gin cha ka chum hi Little Flower School go entrance gate tai gena fok pa le je sale. Takmai chang di bi gena aida Little Flower School entrance gate tai gena bomb fok pa bi gena mi du ka zambe ja jamna ka chai ko se male je ka chule. Mo mak ja jim je chang di ja student mer melu siki wang le nung le zai na aija bomb fok pa bi gena na final me jamna ki je chai ro ma de le je do sale. Manipur Impal ge Little Flower School bam je entrance gate tai gena bomb fok pa ji gena chi Little Flower School go gate ja phong syakam ni dele zai iron mak ja school building du kasa ten sia ni zai window rams du sa ten sia ni dele je sale. Chi lu loga Manipur go senior police personnel mer ma chi bomb fok pa bam ge close ja wanga ja evidence ma chi proof ma collector hange close wang changkai dele. Police mena sa ja ai ja bomb blast de Little Flower entrance gate tai gena bai ja bomb fok pa ja bomb na group na ai ja school building ja tem siara hangena ka ko dele ja ka chele. Suppose jigena Manipur go chief minister N Biren Singh ne tati ba chai ka ke ai po ba bomb Manipur ge fok pa pen deur ma kira hange cabinet meeting kai ja ka ki dele ja ka chele. Ani hai mana na chile tati ba chai ka ja tati bi ke ge Manipur ge gi ja bomb fok pa ja suppose jigena ani ji mele ne hai mana man ting na hange nang ni hai mana so ge chitaw ga dai dele. Zai Manipur Tobal district ka BJP go office te gai lu za Tobal district ka chep ge BJP ne kumte sa ruling te lo go BJP office komjom Tobal district ne ka ngi de le za ka chele.
za Ukraine kadai Soviet drone ka chebe city ge Russia na Ukraine ma hrei te za Ukraine go hrei crore ma ga di za Ukraine go chpai ma Russia za hrei chilak ti za chpo be city za saulu za ta ti be city ge United Kingdom na USA na pnui hang ge hrei crore ma missile za rocket system ram za nga be bzi ge Russia za hrei te da hang ge chpo be city ge Ukraine chpai ma wangai ka dai de le za ka chele Ukraine Soviet drone city ka chebge Russia mana Ukraine ma chipo city gna saulu zata kam di zigna pnui gu changdra hange Soviet drone city ka chebze Russia mana capture te kam nu zabam di ko dele ze ka chele achele du United Kingdom mana USA na pnui hange rei crore ma Ukraine ma hange nga dai be zigna chuna Russia ma rei te da hange Ukraine chipai ma Soviet drone city ka chebge wangai dai ze lamui dele ze ka chele tingti du rangbam dele achele dun mai ge rangai dai ra dele Ukraine menai Russia meka ka reite zebamze gwang mek na ka disi sia zebamze anu hai mena ka Colombia na makti zaina pnui ka reibize teun saulak tele ka chebe anu hai mena chile chipo zigena Russia mena Ukraine me reite zebambe za gwang meka ka disi ibeter hange ampau mak zebamze chunaria changba pating ti ze hang dize pnui reite zebamze gena civilian mera melong hre sangzala mule chipo zigena anu hai mena Zeme news man sapi mleine aiza Russia mena Ukraine me gwang mekra ge page di seibe tate dar hange mpora hange page close aiza Russia na Ukraine me ka rebza saura hange anu haim na klomai kle ka chebze nya nang nu haim na soge chitaw ge ka dai dele ai gana na mai go Zeme news man sa loi gai dele nang ni na pi gai zain king gai baby zigna to dele kan ja je share like comment jai subscribe to galo hai mana ja klum dele